Mauri ora whānau, ko te arapiki tauira tēnei. Me tōna kōrero i tēnei wā, e pā ana tētahi karakia. He karakia ki te mātauranga. Nō reira, wakarongo mai, titiro mai. Nā te kukune, te pupuke. Nā te pupuke, te hihiri. Nā te hihiri, te mahara. Nā te mahara, te manako. Nā te manako, te wānanga. Nā te wānanga, te matau. Haumie, huie, tākie. Ka pai whānau, anō, kōrero mai. Nā te kukune, te pupuke. Nā te pupuke, te hihiri. Nā te hihiri, te mahara. Nā te mahara, te manako. Nā te manako, te wānanga. Nā te wānanga, te matau. Haumie, huie, tākie. Ka pai whānau, ka pai. Anei tētahi waiata, he waiata kinaki, he waiata tautoko ki tēnei karakia. Ka pai whānau. Nā te kukune, te pupuke. Nā te pupuke, te hihiri. Nā te hihiri, te mahara. Mahara, te manako. Nā te manako, te wānanga. Nā te wānanga, te matau. Anō. Nā te kukune, te pupuke. Nā te pupuke, te hihiri. Nā te hihiri, te mahara. Te mahara, te manako. Nā te manako, te wānanga. Nā te wānanga, te matau.
pai whānau, ka pai. Mauri ora whānau, mauri ora. Hey, ka pai whānau, thanks for listening to that. Now feel free to share that with your family and friends. And whānau, I'm going to put my email down the bottom here. As you know, we're now running our kanohi to kanohi online classes, one-on-one classes. If it's something you may be interested in, send me your details and I'll send you some more information. Mauri ora whānau.